chỉ bay vek ule với nun công rồi tua tan pathian thu enton tlak thil lu le ro pui ti kan ngai thoro le do na he thu hi lalpanen kanin pol na personal devotion atan kan lu mang le theu don nia johana le khathon pathum na bung khat chang ni thu hi lo ngai tha ila du tak ikharau chuan mal som na amu angin engkima mal som na imu le idam theinan ka tong trai thina ni lalpana thu mal som ro se amen khovela hian thil thale hlu hi atam khopa suisen po hian ni lowang tin thale hlu kan te na te po hi ain ang vek no mai thei ani tukina hian mitin te ta na thil hlu le poimo mitin te ti thei kan tum lo awanga kan ti lo hi atamin ka hria a chumi konga thil poimo ka ti kong khat ron tar lan ka tumani chumi ma chuan kan devotion chung chang hi toite hantar langila pathian throina in nitin vainun kong hroi tu hi kan la chun zom vengar ngara atira chuan covid-19 ripuya wanga rampuma kanin khom theilo awangin kan omna bial chung ko ran mi puite nun chom na ani be sein he channel hi kan siama kan missionary kan mel rian le ngam tlak te po zoom kaltlangin sharing te kan nei puya mani in lumatangin pathian nia te bial chung ko ran ho te in khom na te kanan kal puya tin pathian nia sarmon pa ngai te kanan ti thin boka tin no pangte ngai to na wangin no pangte pual thon thu omjenei te po kanan ti chuaka kan kal zela jopa bupum puite korin lekha thon khat na le thon ni na te atiang chuan bible a hian abupum anga hanjir chu enga mozat kan lo nei to bokani kan kal zela angai thatu ten ngen na nrun thlen fo wangin voitam tak ti top kan tung nuwa po kan lati ram rama ko ran en kolpa chuan thil na mai lo takani a hetiang rongbol na hi na dang khoi mi lo po a amala ken ko tlak ni te po hian ka han ria a bial vil chungin tul kara hun ol kan nei hleka hetiang hian kan ti ram zela zan kanan men rei chang la atama kan record pa akan mutluk lop chang kanan har zui le a adar a local fe chang te a oma chutiang chuan nitin nun kong hroi tu ani angin ni tin ti su ram kan tumawang hian chaklo tak chungin a phoi loi tak po in alaron chuak le fo mai the ani chung chu min lo hriat saklo kha ka han du a tin comment section na in thu comment te kan lo entry na tong trai pui in ngai na te in har sat na te in nat na te in ron sei thina kanu pui rot na in he register bute hi kan leya in nat na le har sat na tong trai pui in ngai na in ron sei te kan ziak chuak thina pathian ma a kan lo tong trai sak fo thin chewani he hi kan ti chan chu upa arjelal muana min ngai dam ro lalpa min ngai dam ro kati tur helavin re takalo thu ti hlapho tu khan adam lai khan an bial haulonga pro pastor kan omlain pro pastor kum thumna kan man mek lai khan an in kan visit thina kum upa in chung dung po a kal hlei the to lo ani thleng khan mi te ta na tong trai thina tum khat chu kadara min beng thak pa hianin ni tin sunudar khata itan in chung kotan in minglamin kalo tong trai sak ziet chiwani ti himin thila makkati a tong trai pui ngai hle zo ka ngai tar chak to lo atu te en kol ne om pui ngai kha pastor no pangte tan min an tong trai sak chin ti ka hret khan min khoi ema kamit tu ye porol hiala kangai sanga min kalsan ta po ka ui le he ani tu nuwa ka han ngai tu le hian
hei hi ka thil khir dan ka point of view anita ani rong bola in mang kan tama pathian mi a man of god pathian tharau ne na kha lova in pola lalpa cheltlat mi te hi an om rang thungani ti hi lalpa na man an oma mani in mang che ve rim an om bok ti hi ka thil khir dan ani zuita a ala po chante ka zota ko ran committee ko ran upamin mitine mewa tharau bo te mangaya wanga theito pa a au thin thu te a han sui khan ka thin nung hi mi khoi em mai ani tukin kan devotion hi a hlu in ka ria kanun po min eral thar le in ka ria johanan du tak i kharau chon mal som na amuangin engkima mal som na i mu le idam theinan ka tong tai thina ni ati hi a tharau na ka da sangin a ro pui ka ti a enton tlak thil lu le ro pui atlingin ka ria ani midang te that na du a midang nun chaklo chom chok zonga rong bol na hi pathian ta na thil du thil mu nom top atling hialin karing ani helai thu hi le lin thara chuan chen du tak eng kima i muingi la tharau lam le tak salama idam le i hrisel the nan ka tong tai sak thin che ani ti in an leta New King James Version a chuan heti hian an ziaka beloved I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper ti in an ziaka hemi omzia chu Bible le lin pani ka chiar khan helai New King James Version in azia dan takahi aphok zo lovin ka ria a English Bible atang zo ka karon chiar chu khan atum tak zo ka chu kadu tak itharau chu a muingi la athang dong zelang hian thil zong zonga engkima mal som na imu le idam theinan ka tong tai sak thin che ni ati na ni a om zia chu helaya a address ale khathonina azia chan berahi tudang ni lavin ko ran upa gaya ani gaya hi pathian mi rong bol mi te lo mi khol tu le theito pa lo tu ata lo tuam hlom thina pathian mangai na ina anne em le nun nem zaidam pathian rong bol mi dik tak ani a chuwang chon johana hian ama po lo du sak to tu ani wangin du tak ti in ahan address ta ti chuan helaya johana na asoi omje chu ikharau nun din mun mason le thang duang tak muingil tak mai anyang hian ti sathila po irisela kongrang thranga pathian mal som na ichan nge theina turin ka tong tai sak thin che ani ati na ani hei hi ahlu hian ka ria kan thian te kan mel hriat te kan rong bol pui le kan tho pui ten an har sat na te an mang an na te min share changa oma min lo tong tai pui ve nge ro anan ti chang te kan tong fovin ka ring social media Facebook le WhatsApp engamo group ate page chuan tong tai pui tur ten kan in tho thina kan lo tong tai donia te kan han ti kan lo tong tai o te kan han ti ni ma sela atam zok hi chuan tong tai buk lo hian ado thi kan soya kan the ngil tlang dei fo thina ni chu tiang chu in lo tong ve fo to mai the ni kan thil ti lai te da tha han tong tai hal mai hi a har sat lo chuan kan thu tiam hlen na olsam berani kan thil ti lai te da in han tong tai sak zok ila pathian khongai na ma ate han kun puila chumi nuwa chuan kha kalo tong tai sak chewani kalo tong tai zo che kan lo tong tai zelang te han ti ila mitam taktan chuan ril ruven hok na te ha dam na te le an thamuan na le an be she na siam tu te ani the ani thil te ro te anga kan ngai hi mitam tak phurit chok tu te helo ni thina chuwang chuan tharau lam thila hi chuan ate hi aom tak tak theilowa chuwangin midang tan he devotion ngai khatu te hi enton tlak thil hlu le ro pui
tu te emota na an hriat reng to tur thil ti tum theu ta ila kan nun hi avan thon don lo chiang em ti hi tukina hian ka ngai tu ani chuwangin enton plak thil nu le ro pui nu chia tur hian thil lian tak ti po hi lo ngai chung lo ti hria ila kan ti thei tok thil ter te ya hian kan in ngai sak na le kan in ngai poimo na kan in lainat na le kan in mangai na hitilang zelila Christian society he chu a khe om tak ngai lawang ti hi achianga chuwang chuan tukina hian thil enton tlak thil du le ro pui nu chia tu ne theu turin pathian mingin kanin som ani lalpan thu kan zatan mal som ro se amen itong chayang lalpa kan pathian sungnung bermin mangai tu tukina hian thu pui poimo em mai enton tlak thil lu le ro pui ti in thil tam tak thil lu le ro pui jinga kan ti ve thei reng kan tung tok lo awanga kan ti si lo lalpa kan ti ve nge thei na tur pong te po kan in ko mu ve le ani ako mu tu po hi lalpa mi thaber kan ni chuang lo ti kain thia chuwang chuan he thu cha hi angai thatu zong te tan kong ai takin mal han som thar le la kan zawa in tharau mal som na thari min chan tir le la min hruayan che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan mal som cheu ro se ni le nuam le vek ule